I pozdrav svima ljudi, današnji video, danas igram Age of History 2. Sad ću izaberati državu da krenem. Eto, povedat ću vojnike dole. Stavit ću ovaj poen, ću stavim u istraživanje. Ovako. Stavit ću u ekonomiju ovako. Populaciju ovako. Eto, to je to. Onda kliknem ovdje. Ići ću tu, da počet porez da su ljudi svako srećni. Idit ću diplomatija. I vadit ću se i treba napadnemo da vratimo, šta je srpsko, mislim. Ovo je Srbija. Koliko mogu to da obučim toliko. Koliko ovdje mogu da obučim, ne mogu to da obučim još. Obučit ću, evo ovako. 229 vojnika, aj neka, a ne, zbog para, cena ih mnogo skupi vojnici. Skupi ljudi. Sad možemo da vratimo, da uradimo odmah. Da se zamaram tim, to je, mislim, to je Srbija. To čas da vratim. Hop. Uzmi to. Da, i to je to. Sad smo u plusu 2000. Da stavimo ovako. Ako ću da malo podignem istraživanja. Ako ću da malo klikćem poteze. Par puta. Da bi dobio poene. Tehnološke poene za tehnologiju. Ok. 8. januar. Šta imam? 7 poteza, super. Ću ovako malo istraživanje, malo ekonomiju, malo populaciju i šta mogu još održavanje vojske. Da stavim jedan. Asimil, šta trebam? Trebamo da asimil izgleda. Više asimil. Asimil i trebam to isto. Dobro. I okej, to smo tu rešili. Onda mogu bi dobiti još jedan poen. Naučni poen, da stavimo istraživanje. I koji smo 0,52 tehnologije. Malo istraživanje. Koliko imamo ovako? 2000. Ovako. To. Šta je bolesti? Gore su bolesti. Bolest neki, dobro. Asimiluje, to nemam. Šta trebam da uradim dalje? I kako smo u odnosima sa okolnim državama, sad trebam da poboljšam odnose sa Rumunijom. Mogu bi se trenutno i sa Bugarskom, da su oni sad malo jaki za mene. Sa Grčkom, sa Turskom. I za sad je to možda sa Mađarskom. I mogu bi ovdje sa Ukrajinom. I tu sa Rusijom. Mogu poboljšam odnose i ovdje sa SAD-om. Su svi oni tu jaki. Da, dobro. Ajde, to je to. Šta sam mi sad htjela sljedeće da se napada, to je Crna Gora. Sljedeće da napadamo Crnu Goru. Ok, sad ću da ovdje stavim farmu, radionicu i biblioteku. Sve ovdje, da. Sad vratim, zemlje tu, država, Srbija. Hoću malo da razijem državu. 48.000, koliko je od dijela najviše stanovnika? Negdje je nešto stanovnika tu, imam dosta u Zaječaru stanovnika. Imam u Čačku. U Zaječaru ću da stavim farmu i radionicu, nemam para za biblioteku. Šta, Rusija poboljšava odnose, poboljšaj, šta je ovo? Nemam poene.
Ne diplomatske poene. Imam 0 diplomatskih poena, nešto. Ne znam zašto. Dobro. Tu ću da stavim jednu farmu, da mogu stavim drugu farmu, ne Čačak, nego Beograd. Nemam para za drugu farmu, opet nemam para. I zašto? Jer se nemam 0 diplomatskih poena. Nije mi stvarno jasno. Evo, dobro. Evo. Znači se reći u zlatnom dobu. Srbija u zlatnom dobu. Dobro, ali neka. Ne diramo je. Tu buči 1000 vojnika, ko će bude balans. Nemam pare, to poboljšavaju odnose, pa žao mi je. Morat ću da objavim rat. Kako to mogu isto? Nemam para. To je problem, nemam para. Cijene su velike, poskupile stvari. Nemam para, nemam. Što je tijem poena, stavit ću ekonomiju. Sve mi trenutno najbitnije da stavimo ekonomiju i istraživanje. Bosna, zašto imamo tako malo diplomatskih poena? Pa treba da popišemo u paktu, ne napadamo nju sa Rumunijom. Treba tu poena, treba 8, nemam 8 poena. Nemam 0,8 poena. Dobro, tu ću staviti top tebe, ovako tu. Nemam para opet, zašto nemam pare? Dobro, idemo. Crna Gora objavi rat. Možda smo u dobrim odnosima, ali džabe. Znači da mi neće da me napadne Bosna. Nadam se da mi neće Bosna da me napadne. I tu osvajamo Bosnu. Mislim Crnu Goru. Greška. Uzmim to. Ali se završio. Tu trebam da asimilujem. Uglavnom sve mi piše na hrvatskom, jer kad sam pravio imam bio 107 zlata. Kad sam pravio sam nešto svoj scenario, pa nisam mogao naći neku državu jer piše ćirilicom, pa sam prebacio na hrvatski da bi mogao lakše da nađem. Da. Ovako sam država još mala. Sljedeći koji treba se napadne Makedonija. Pomerimo gore. Dobro. Šta je što nije similo ništa. Ja sam ovo similo. Jesam ovo i to sam. Jesam? Ne, ovo nisam. Budvo nisam. Sad bi trebalo da uzmemo ovako sa njima. Napadanju. S Bosnom ćemo za sad, jer oni me baš negotive. Bugarsko bi mogli. I za sada da tu država to. Jer kako su sa Mađarskom smo po 10. Sa Hrvatima smo loši. Da mi je poboljšan odnos. Sa njima poboljšam odnos. Možemo i sa Ukrajinom. S Ukrajinom je sad tu jedna veća dobra sila. Sve Rusija. Šta se dešava u svijetu? Kina je napala Rusiju. Šta? Šta? Zašto nema ovdje Amerika? Ovo ne Amerika, nego Aljaska. Ne znam. Dobro. Ovo je sljedeći potez. Dobro, prihvatili su pak to napadnu sve te države. Danas bi bilo to. Idemo sljedeći video.